Добрий день, браття, сестри, русини з Подкарпаття. Тут маємо нашого доброго цимбору, найглавного русина на Словакії, а то председу русинського броду на Словенську Мартіна Караша. Máme dneska 61. festival rusinskej kultúry u Kamionci село, яке je рядом із Старою Любовňou. Прошу, Мартіна, два слова про наших руснаків на Подкарпаттю. А мало про фестивал. Так, srdečný pozdrav na Podkarpatia. My bardzo дуже раді би були, кeby всі sme mohli святкувати разом, але знаємо, яка ситуація у вас. Ми вам бажаємо або вінчуємо головно мир а покій на світі, щоб було так, як було перед тим, щоб sme mohli jedne druhých navštívľať, щоб sme mohli brať účasť, щоб із Підкарпаття могли прийти до нас на той фестиваль, а щоб sme разом, як jeden národ rusínský, святкували. А думаємо, що скоро то так буде. A tomu vám všetko vinčujeme. Aj toto písni naše, i toto radosť vám zasielame aspoň takto.
Добрий день ще раз. Днеска маємо другий день фестивалю у Кам'янці. Вчора був прекрасний, чудовий, файні діточки. Серце радується, коли видиш, що така молода генерація, як добре сприймати ту нашу русинську ідею, нашу русинську ідентиту. Тепер я б хотів, щоб пан председа русинської оброди, організатор того фестивалю, Мартін, будь добрий, а яка історія? Ви ж 61-й рочник. То є 61 рочник, я мав 62. Так що то так коло 65-го року зародилося. Včera nám povedala jedna kolegyňa, že to už jeden ľudský život. I to taká pravda je, že je veľká vďaka všetkým tým ľuďom, ktorí boli pri začiatku festivalu, ale i všetkým tým, ktorí to celý život, dá sa povedať, jeden ľudský, utrimovali to festival až do toho času. Je to mnoho generácií ľudí u nás v Kamionci, ale aj funkcionáriov, ktorí to festival od začiatku ako pilnovali a dotrimovali až do dnešných dní. No a my sa tešíme, že dnes máme 61. ročník a že vse tu môžu prichodiť i naši ľudia z rozličných sel i my z Slovenska, rusínske, že by sa tu zešli a že by tú našu kultúru sme oslavili a že by sme motivovali jedne druhých, mladšia generácia, stredňa, staršia generácia, že by sme ďalej utrimovali túto našu rusínsku identitu, náš jazyk, našu kultúru, zvyky, obyčaji, predky. То є правда, бо то є наш фундамент, кидаємо на будучність такі фестивалі, бо є такі голоси, що нащо нам фестивалі, то веля пенізи, але в тих фестивалях ми максимально можемо вказати нашу душу, наші традиції, нашу культуру. Так добре є книжки, але коли то йде жива бесіда, коли то є жива співанка, то найбільше вказує. Я забув повісти нашим братям и сестрам русинам, что Мартин Карас, кроме своих цивильных обов'язків, є ще посланцем у Пряшівському самостатному краї, також має веля тих функцій, але видимо, що має без цієї енергії, а дає муся то швидко зладнути. Tak treba tak poistiť, že vážne v rámkach kultúry je každá časť kultúry. Čiže dôležité je robiť aj festivále a vážne je aj vydávať knižky alebo robiť všelijaké naučné, kultúrne podíly. To všetko je potrebné, že by sa to národ rozvíjal. No a tak samo ja sa tešu, že i toto naše inštitúcie državné, ale i samoupravné inštitúcie, jak Priašovský kraj alebo selo Kamionka, podporujú tú ideu, podporujú tú akciu. No a veríme, že dnes nás aj pán Božko potríme a budeme mať dobrý čas. Ďakujem, Martin.
ради їздити до вас. І нараз перша otázka. На жаль, ми не можемо собі дозволити на Україні так поширити тут фольклор русинський, а й спокійно, а й ті приємні моменти. Що це принесло днеска до No, dneska sme prišli z Čepča zo skupenia Čepčanského lose a sme zašpívali to provodom našho kolegu Mirka Mika, také naše typické čepčanské špívánce, ruštánske, boli s 8 špívanov a aplauz bol taký, podľa mňa až super, takže ďakujem za pozvania a cítili, alebo všetci cítime akurát šupy. Ну, я випишу добра традиція, бо не лише як старосту сел, але а як посланці, то приємно, а й добре, що і посланці, як штатні роботниці, підтримують цю культуру. А я так розумію, що а й держава Словакія моc дає на те, щоб та культура не заникла. Tak je, my, jak poslanci Prešovského kraja, sa snažíme toto národnostné menšiny, či rusínske, ruštánske, alebo gorálske, alebo ďalšie iné naše národnosti pozbiehnutejšie veci. Dávame na to i peniazy, hroše, takže sa tešíme, že také akcie sú nielen kamionky, ale po celom Prešovskom kraji, na samom Slovensku naši ľudí. Ну, нам треба снівати, що така ситуація може бути у нас. Ну, як кажуть, ми надіємося на те, але ми будемо ще ближче у перспективу. Дякую за те, що мали час повісти до слова, а радий буду вас вітати далі. Treba dalej za robotom ísť. Hlavu máš, Bohom najžiadam darí. Dorohé milé kamiončané, rodáci, cenné naše hosty, dovolte, že budem vás privítala na 5. programovom bloku 61. festivalu folklóru Rusín Slovenska s tradičným názvom Barvinková kamionka. A teraz odkrývame gala program 61. festivalu v Kamionci. Ale predtým ešte poprošu starostu sela Kamionka, inžiniera Juraja Jedináka o zahájenia dnešnej časti festivalu. Najša pačat, prajú vám príjemnej umeleckej zážitok a slovo odovzdávam starostovi. Mikrofón vám veľký. Tak, jak ste videli, tých malých školári, ja tak začínal v našej školky, sme tancovali tanec Môj muž partizán a ja partizánka Vnskojšia sveta dala Jastánka. Takže si to pamätám doteraz, môžu zatancovať, ale prešlo pár rokov a stojí tu jak starosta sela, takže vážené dámy, vážené pánové, dovolte mi vás v Kamionci privítať na 61. ročníku Festivalu Rusínov v Slovenskej republike v našej krásnej obci Kamionka. Náš festival je nielen dôkazom trvácnosti a vitality rusínskej kultúre na Slovensku, ale aj prejavom úcty našim predkám, ktoré nám zanechali bohaté dedičstvo a tradície, zvyky a obyčaji. Pred 6 desiatkami rokov sa zrodila myšlienka festivalu, ktorý združoval Rusínov, umožňoval výmenu skúseností a upevňoval našu kultúru a spolupatričnosť. Dnes po veciach 60 rokách môžeme s hrdosťou konštatovať, že festival nelen prežil, ale aj vďaka robote mnohých generácií, organizátorov, dobrovoľníkov, predstaviteľov obcí a samospráv narastal a rozvíjal sa až do dnešnej podoby. Chcú poďakovať všetkým, ktorí stojali pri zrode tejto tradícii a zároveň vyjadriť vďaku tým, ktorí dali svoje sily do toho, že festival prežil ťažké časy. Ďakujem folklórnym súborám, umelcám,
remeselníkam i neunávnom odovzdávajúcom krásu rusínskoho umenia, špivu, tanca ďalším generáciám. Vážené dámy i panové, teraz mi dovolte na našom festivali privítať našich vzácnych hostí, ktorí prijali naše pozvanie. Je pre mňa veľkosťou privítať predsedu Prešovského samosprávneho kraja a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Milana Majevského. Poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Saloňa. Poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Sokola. Poslanca Prešovského samosprávneho kraja, direktora Ľubojanskej nemocnice Petra Bizovského. Poslanca Prešovského samosprávneho kraja a predsedu rusínskeho obroda na Slovensku, našeho Martina Karaša. Varí mi Martin Žedolový, aj tretí poslanec Prešovského samosprávneho kraja, Majek Didik, keď je tu tak, kde dvihne ruku, vítaj v Kamionci. Ďalej chcú privítať prednostku okresného úradu Starý Ľubovní pani Katarínu Tomkovú. Má prísť aj primátor Ľuboš Tomko, ale meškať. Ďalej chcú privítať primátora mesta Sabinov Michala Repaského. Direktorku našej základnej školy s materskou školou Evu Hricovú. Predsedu našeho družstva Petra Fenďu. Varím, že tu bude dneska, tak to je. Konateľa Tisinecero Slavomíra Vyslockého a mojich vzácnych kolegov starostov, a to z Jarabina Rada Beňu, z Litnanovej Natašu Hlinkovú, z Kmelnice Paľa Točeka, z Forba z Miško Hanečak. Medže tam takto ešte prišiel. Keď nie, tak príde, ho potom dodatočne privítame. A takisto vítam aj direktora Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Jan Jakubiansky z Jakubian 3. To ma malo k tomu hľadu furt, ja ale mám dva, Jura Jedina Gavan, Jan Jakubiansky z Jakubian, takže máme aj obdiv. Milí priatelia, ďakujem všetkým sponzorám a partnerám, ktorí finančne a organizačne podporili tohto ročný festival, a to Fondu na podporu kultúry pre národnostné menšiny a Prešovskému samosprávnemu kraju. Vaša stiedrosť a ochota spolupracovať sú zárukou toho, že sa podujatie dokáže uskutočniť na vysokej úrovni a prinese nezabudnutelné zážitky. Та що регрути? Да що нам каштеком пойдете на асантирку? Ми порохтуємо деяка квітка або що знайдемо на луці. Габайте, дівчата! Хлопці, заспівайме тату алегрута! Заспівочку! Берте алегрути, уж прийшов час. Уж прийшла картошка, звольна добра. Ка-ка-ка-ка, коні врану. Берте алегрути, мару-вану. Ка-ка-ка-ка, коні врану. Берте алегрути, мару-вану. Дівчата, габами собі скоро затанцювати. Ей, кукучка, кукала. Ej, kukučka kúkala, aj pravdu povídala. Hej, kukučka kúkala, aj pravdu povídala. Hej, že ja tu nebudu, aj demša chovala. Hej, že ja tu nebudu, aj demša chovala.